واشتكنا مروچيگي में सेगमेंट स्टोरी लाइन 360 मरूचीगी में टॉपिक यस्ते कि अमा वेल क्वेटे के सितंबर माह पेशत का नियाती अफसोसनाक वैली बुता हाल रसे के नामवर डॉक्टर ऑर्थोपेडिक्स नासिर अचकज़ई ये बच्चे से बच्चे की जैसे आरूसा चिवातर आएगा यानी गाड़ी सर फायरिंग बुता और से ये जो बच्चे की बुतगा आई और शबीरान बुतगा और एक मुलाजिम है जो कि बुता आई नहीं हमरा बुता आ मुलाजिम हम ये जैसे और शेतों का टप्पी बुता जो है कि यानी उम्र बुता 20 साल 18 साल और 8 साल ईसा बरातानी उम्र बुता जो कातिल बुता ये हमें ख्याल बुता कि मैं एक परफेक्ट क्राइम सर अंजाम दाता मैं 4 मर्दम कुश्तगा लेकिन खुशकिस्मती ये चीज़ जो हमें मुलाजिम बुता आई और शर रखे था आइए जैसे ज़ख्मी बुता और आमी बच्चे की विक्टम जो ऐसे ये बयान दाता और ये दोनों चीज़ें खुलासा होता कि जो से ब्रात कुशक बुता आयनी सर ओर्शकार आयनी कुशुक आयनी वती 4 भी ब्रात बुता नू के मरूची केस अलता एडिशनल सेशन जज पंच जैसे आमिदगे सा अदालत एक केस अल्लता एक केस तो का जो डॉक्टर नासिर बुत्ता चकज़ई आयवती जो 4वीं बच्चे क्या माफ़ को था आमी कसास और दी ते दर्चा जैसे या माफ़ को था कि इशी उन्हें गलती बुता माँ इशिया माफ़ करना कि पीसे के जॉइंट रोड ये वाक़या पीछत का इशी तो का मुलजिम माफ़ कनक बो नु ये मुलजिम जो के पे माफ़ कनक बा आ माशरे तो का यानी काउंसलिंग के चीज़ों ज़रूरत भी दोबारा यानी माशरे तो का एडजस्ट करने के वास्ता या एक कसास और दीत बीतते चे मरूची में अमी चीज़ें सरा गपोतरान करें और इसी शरई तौर तरीका चाहिए इस्लाम में शेर बारे चाहिए गुशी ए दरगत गपोतरान करें इस्लामिक स्कॉलर हाफिज़ हमज़ा में गुमा ए वाहदा लाइन सरा मौजूद है आइए गुना गपोतरान करें और जोस्त करें कि कसास और दीत अस्ते चे और इसी शरई निज़ाम तो का जस्ते चे हैसियत और चे अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हाफिज़ साहब शुमांशु वाकिफ़ है कि जो वाक़या बुता शिदों का कसास और दीत दर्चा जैसे वालिदा जो पेती आई होती बच्चे के माफ़ को था ये ऊन माफ़ कनक बुतगा गुड़े एक कसास और दीत अस्ते छी और इशी शरीयत छी गुशी इशी सुन्नत छिया क़िसास और दियत बारिया कुरान पाक के तहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाइनी थे कि वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून यानी इसी तो का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़िसास आरा अहमियत तय है और क़िसास से बारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाइनी थे कि अहले अकल वाला यहाँ शुमे तहा यानी क़िसास शुमे वास्ता यक हयात या उलिल अलबाब यानी शुमे वास्ता ज़िंदगी लअल्लकुम तत्तकून शुमा ताकि शुमा कत्ल और खूनरेज़ी शुमा भी बची तो क़िसास हम आए कि अगर यक मर्दुम ये कि यक मर्दुम यारा कि अगर कत्ल करते हैं तो आ मकतूल कत्ले बदले आ रहा कातिल आ रहा हम सज़ा दयक बीबी थे तो ये क़िसास ज़ुमरे तहा कहते हैं आई पता मुख्तलिफ कंडीशंस का आयत हैं और दियत फ़िक़ही इस्तिलाह और कुरान जो जो बयान करता दियत हमेशा के जो मकतूल है जो हमारी जो कीमत है कत्ले जो कीमत पे आ के दयक बीबी थे मतलब इशरा तो चुगुश्त कने के जो खूने बहा आ दयक बीबी थे कातिल दन थे तो आई तापदा इसी मुख्तलिफ कंडीशन कायते यकी कहते हैं कि जैसे कत्ल आमद हैं या जानबूझ के अगर यक मर्दुम या यक किया रागा कुश्ता और कत्ल कुर्ता और यकी देगा कत्ल ख़ताएं यानी आई नाजानतिया या के वह शगलतिया यके दस्ताशी यके जनक बूता कातल कनक बूता या एक्सीडेंट या कार एक्सीडेंट या आई मतलब इसे के जानबूझ के नजता एक्सीडेंटी चीज़ें बूता तो ईशानी पर आता है मुख्तलिफ ईशानी कंडीशंस का आयते नो अगर कत्ल आमद हैं अगर यक मर्दों या अगर कत्ल आमद ही करता जानबूझ के अगर यक क्या अगर कत्ल करता तो आई वरसा अगर गोशंग के अम्मा दियत जुबरा गोड़ा दियत आई कंडीशन इशिन के साद होश्ते रे बराबर साद होश्ते बीबी या आई कीमत बराबर बीबी की आई कीमत वेदन थे या वाइशिन के मकतूल अगर बलूटन तो मकतूल वरसा आई जो अकरब जो औलिया हस्ता वली अमा जो नज़दीकी आई रिश्ता हस्ता आई जो फैमिली है अगर आ बलूटा अगर माफ़ी करना हम माफ़ी कुछ करना
تو ہمیں کنڈیشن پدا قتل خطا تہا ایشی قتل خطا تہا پدا قصاص وڑا نیشتے قتل خطا تہا یو کا پدا دیت ہے کہ اگر غلطیاں ایکسیڈنٹیا یا کہ غلطیاں تیر یا اچانک کا دیگر مردم یارا مقتول یارا تیر یا اگر لگت اور آدھے میں مردم کے ہستے ہیں وفات گوت اور شہید گو اور آئی پدا کنڈیشن ایشن کہ آئی پدا یوکا دیت ہیں تو آئی دیت جو مقرر یعنی کنک جو بوتا آئی تہا جو موجودہ دور آگما پیچارا یعنی 30 کلو اور 602 آئیتا گرم چاندی یا کہ آئی جو برابر ہے جو قیمت ہیں پدشا مقتول ورثہ شا قاتلہ تکنا یہ کنڈیشن قتل خطا واسطہ ہے کہ یعنی اگر نازانتی ہے یا کہ جو غلطی ہے سرا اگر مردم یا رجت طور قتل کر تو شریعت اشارہ ای حسابہ مطلب ایشن کے ڈیفائن کرتے ہیں. جی بعض منتوار حافظ صاحب تو بعض شرعیہ ہمارے یہ چیز سمجھائیں تھے کہ قصاص اور دید چیئے بھی اکی بھی کہ جان بوجھ کے قتل ہو ایک بھی تھی اناگتا قتل بھی تھی آئی درست حافظ صاحب جو ایسی ہمارا نقطۂ نظر گوشتے کہ چھ طریقے بھی تھی اور کسی اگر وتی فیملی تو کہ انچو کہ ایک ایسے تو کا فیملی ہی ممبر ہے گوڑا میں جو کہ رقم ایر کنک بھی تھی ہم معاف کرنے گے جیسے بیتے اور آئی بھی میں نے خیال کہ معاف کرنا بھی تک چاہیے کہ جو کورٹ آرڈرت کا ان کو کوئی مال یا چیز بندگ نہ بوتا کہ چچو مال ملزم دنتے ان چونکہ آئی وتی ہی بچے کے چونکہ ماں گپ کرنے گئے تھے کہ حافظ صاحب گوشی گئے کہ دوئی نیمگے جو پارٹی بنتی ہے فیملی اور یہ قصاص اور دیسی فیملی تو کا نا آئی چی ڈن ہم کسی بھی تھی بلے آئیے جیسے ورثہ جو بنتی ہے ملزم جو دومی مقتول بھی آئیے ورثہ آنا جیسے یہ رقم ادائیگی کرتی ضروری نہیں کہ قصاص اور دیسی فیملی تو کا بھی فیملی ڈن بھی یہ بھی تھی امی بڑا کیس جیسے میں دس گئی تھی کہ قندیل بلوچ جب وادی کے کیس ہوتا آئیے برات کہ آئیے قتل ہوتا بڑا یہ برات بھی امی ہی نقطہ اور امی ہی چیزانی سرا یلکنک بوتا قانون دان ادا ایڈوکیٹ شاہک میں گما قانون زانت جیسے میں گما لائن سرا موجود ہے آئی کہ گما گپو تران کرنے اور جس کرنے کہ قانونی نقطہ نظر چاہیے. السلام علیکم ایڈوکیٹ صاحب. وعلیکم السلام. ایڈوکیٹ صاحب مروچی کے میں جو کیس ہے چارتگیش یہ بحالیہ نو چچو وقت لگی تھے اور یہ کیس آمدہ خلاص ویتے یا اسے دیگی بھی کوئی پروسیڈنگ وینتی اسے نقطۂ نظر ہے کہ ہمارا بگوش اسی تا نقطۂ نظر ایشن کہ اسی تا پیچھا کہ ہر کجا کے یک ایسا خونی بھی تھی نا تو قانون اور شریعت ہر دو کے تا یہ اختیار ہستے ورسیانی کے راستے کہ آئینہ معاف کورس کنتے جی قصاص و دیت مارا گوشن میں قصاص و دیت تا عام طور ہمیں بھی تھی کہ سہرے ہستے ہر قیمت کی بھی تھی ہماری مطابقہ تو آرہ پیمنٹ کرنے بلے ادا تو یک براسیہ بھی سور وغیرہ نہ کرتا تو مطلب فی سبیل اللہ ادا معاف کرتا نو بدقسمتی ادا ایشن کے جنوک اور ہر کا قاتل ادوین ہستے یقین ذات کا آئیں تو فہمی وجہ معاف کرتا ہم چونکہ ساری شمارا معلوم ہے کہ قندیل بلوچ والا واقعہ ایسا بوتا جی تو نو مرچی ہستی یہ فارغ ہوتا کیس فارغ ہوتا اور اسی طرح کہ ہر کو جہاں ورسا ہیں معلوم دیما کا اپیل کرت نہ کرتے اپیل ایتا نو قانون ایتا گنجائش نہیں. اچھا ایڈوکیٹ صاحب میں شمارچی ازانہ گلوٹی وکیل صاحب کے جو چوکی اللہ کنک بتا نو اشیا کچھ مدت تک جیسے کہ میں گندی کے قائن تھی پدا بھی جو ضمانت اس ربیہ آیا بھی قائن تھی اور دوبارہ جیسے پیش بھی بیان تھی اور جیسے یکی ضمانت بھی یکی شزوری ادھا نہیں کہلا اسی اے بھی کیسے تو کہ یہ چیز بھی نہیں سے کہ اسی قائق اور اسی طرح چیک ان بیلنس بھی ایر کنک نبی کہ دوبارہ ہی چوک معاشرے تو کرو گئے چی کنک گئی نشتر مرچی نبی تھی نو بس مرچی ہستے کہ عدالت تا شی ریلیز آرڈر جوڑ بھی تھی ہر کی عدالت تا ریلیز آرڈر آرہ جوڑ کرتا اب مرچی جیلہ روتی آرہ جیل یالا دنتی یک آزاد شہدی ہیں آئی مردی ہیں کہ دیگا مردمی کشی ہر چی تنتی ای ٹائپا ہمیں گا نیز دینا دنی ملکہ ہنگتا ہستے آرہ یک سینٹری ہے ایک کنک کے سینٹر آرہ آئی ذہنی طورہ آئی پرورشہ پکن سے باندشو واقعی آئی مکن تھی بلے میں بات قسمتی میں قانون تھا میں معاشرے تے یوڑی چیز نیز تھی. جی بلے شاک صاحب مانچو چاہلی شی کاؤنسلنگ بھی نہ بھی اگئی ایک گوڑا ڈائریکٹ دوبارہ ایک معاشرے تو کا کہتی چانسز استا کہ دوبارہ قانون ہوتی دستہ وزوری انچی جرم تو کا ملوث بھی جی بالکل تو بچہ یہ یک ذہنی مریض ہے کہ سیب رات کچھ نا
آر کاؤنسلنگ گوف تو لازمی ہے نا بھائی نے اما قانون تھا یہ چیز اما ساتھی بھی چیز پڑتا کہ جی یہ بڑی چیز آئی تھا بیوی تھی کہ کسے معاف ہی کنتے آئی تھا بھائی نے کاؤنسلنگ بیوی تھی آر یک ٹریٹمنٹ سینٹر یا ایک پہ کنا تاکہ باندھا معاشر بزن یک تو قاتل ہی آ رہا ٹرپل کہ دے خون کرتے کہ تو معاف کرنا جی تو ظاہر کہ اپنا ماں سو پیس یہ تو چارن کے جی ہم میں 3000 چارمی تو مارا ہوتی نا آئینی مجبوری ہوتی جا گیا تھی بھلے مارا یکا آئی ماس پیس چارگی نے پوری معاشرہ چارگی. جی شاہ صاحب یہ کیس ہے اور جو شازیب قتل کیس ہے یہ دو نے تو کا چی فرق ہے گوڑا جو شازیب قتل کیس ہے تو کا ملزم انگا تک جیل ہے کجام شازیہ والا جو شازیب دے کراچی شازیب قتل کیس جو ہوتا ہے کہ جو شازیب جی نہ شازیب کے تو پیچھا آرزیشن کے آئیتا ایشا کے جی آئیتا بچین ایکٹ لگ گئے تھے نا 780 ہے نا اینٹی ٹیررزم ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ تیتا ہر دن مجھے ورسہ معاف پہ بھلے آئیتا پانسی تو نبی تھی باقی چیز آئیتا ایز انٹیکٹ بنتی نا آئیتا دہشت گردی ہر کجان کہتی آئیتا ورسہ آراشی سزائے موتا معاف کرت کنا باقی سزائے سے معاف کرتا کنا تھی بھلے منی صاحبہ آئی بھی فیصلہ ہنو آتا آرہ باریش کرتا جو نائن بھتا نا ہمارا ٹیمہ بھلے پتہ بھی نہیں آئیے جو اس سے کیس ای پیم رستہ اور معاف کنگ نبے گوڑا آ کیس نم ہمیں لوٹے گئے کہ گوڑا ایدہ و سہ مردم قتل کنگ ہوتا اور آؤدہ یک مردمی قتل کنگ ہوتا جبکہ قتل یک کی بی یا سہ بی یا پورے انسانیت قتل ہے گوڑا ایدہ ای معاف کنگ ہوتا گوڑا آج یا معاف کنگ نبی ایشی تو یہ ہوتا ہے ایشی تو آئی تا ہوتا ریزم ایک دن وارد ہوتا آرام اسی سر اینٹی ٹیررسٹ جو اس سے دفعات نہ لگ گئے تھا تو یہ گوشت ہوتے گا نا یہ سمپل 302 بوتا 302 اسی تا سمپل سے 302 ایسا بوتا 302 بوتا اور باقی آرمز ایکٹ بوتا جی باز منت وار شاہ بلوچ قانوندان میں گمگا پتران کرنے گا ہوتا ہے کہ دننے ملکہ اگر چوشی کوئی واقعہ بیتی گوڑا جو ملزم بھی ہے پراپر کاؤنسلنگ بیتی تاکہ دوبارہ معاشرے تو کرو دوبارہ گل ملی آئیے وطی وسطہ بھی بہتر ہے کہ آئیے کاؤنسلنگ بھی اور آئیے یہ چیزیں چیز درائے گی تاکہ دوبارہ سے چوشی جرم تو کا ہوار میں بھی چیکہ آر ٹینڈنسی تو کا یس تھی جو آئیے اکبر جو کوتا آئیے دوبارہ تاکہ چوشی رائے سرہ مروتی پراپر کاؤنسلنگ بھی چیک اینڈ بیلنس سیر کنیک بھی اور دوبارہ یہ یک دو سے پیشی بھی تھی تاکہ یہ چیز بھی ریمائنڈ بھی کہ جو میں غلط کو تھا یہ پیم کہ میں قانون امی گوشی کہ وعدے کے امی قصاص اور دی تے جو درچہ کسی رہا کنک بوتا گوڑا بس ماروچا رہا کنک بھی تے اور آئیے بات دوبارہ یہ کوئی پیشی نہ بیتے یا آئیے کاؤنسلنگ نہ بیتے کاؤنسلنگ جو اس سے بعض ضروری ہے چونکہ میں کاؤنسلنگ کے عبر کرنی ہے گوڑ میں گو میں لائنے سے ای وحدہ ڈاکٹر تاج جو کہ سائیکیٹرک ہے آئی وحدہ موجود ہے آئیے گو میں گپتران کریں سر یہ کیس جو شما بھی سرپت بھائی وابطہ جو ناصر اچک زئی بچے جو ڈاکٹر بتا آئیے چکانی جو کیس ہے اسی تو کا کاؤنسلنگ شما سمجھے چچو اہمیت داری اور اگر یہ چوکا کاؤنسلنگ ملی پراپر آئیے چھ نقصانات معاشرے تو کا بیان گنڈوا کی حرکت ہوتا اس لیے کیسے فائدے صحیح معنی واقعی طرح سے کاؤنسلنگ ذہانت لوٹی اسے پرچہ ایور ہوتا آئی کے بعد حرکتیں ہوتا ہے اس کی ذہنی کیفیت کہ نفسیاتی کیفیت چیز ہوتا آیا یہ طرح کیسے ایک ذہنی مریض ہی ہوتا کہ سب کی صحت رہتے یا جگہ خوش ہے وہ آسانی گپتے رہے چلو ان چاہیے کہ بات آئی کیفیت چیز اس لیے کیسے محرکات معاشرہ سرا خاندان سرا مخلوقانی سرا تک بعض خطرناکی حد تک رہا ہوں جی سر یہ ویل اسی ذہن سرا چچو شما سمجھے اثرمند بیتے یا یہ ویل اچھی سے درائے گا چچو واحد لگی یہ حرکت ہوتا ہے ذہنی کیفیت چیز ہوتا بعض ہمیشہ کہ یہ چکا رہا سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ سوشالوجسٹ یہ درستہ نہیں کر رہا بارک بھی فیجی بارہ تحقیقات بھی ایسا درجانہ رشتہ شانی تعلقات نہیں بارہ تحقیقات بھی وہ چاہیے کہ بعد نو آئی چاہ رہی کہ بابا یہ دین طرح چی کا چی ہی دی اس کی زندگی سے بڑا کو دی آیا اسی مردمانہ اسی دیوا پیشداشت کا اگر پیشداشت نہ کر تو ممکن ہے
شب شرمندگی مزید دیگه خطرناک قدمی چیز بکنو غلطی کاری بکنو. جی یہ دوبارہ سے معاشرے تو کا ایڈجسٹ بے کے واسطہ کاؤنسلنگ کے بعد ضرورت ہے بعض منتوار ڈاکٹر تاج بلوچ جو شما گپ پیش کرتا ہوشی کہ دوبارہ یہ معاشرے تو کا ایڈجسٹ بے کے واسطہ سائیکیٹرسٹ سوشیولوجسٹ یہ دوروں مردمانی بعض ضرورت ہے تاکہ آئیے جو استی ذہن اور تاکہ ای ویل اپا کوئی انگزائٹی یا ڈپریشن شکار میں بھی سے مردم کے آتی جانا چی دس شتگاں بیران بتگاں انو ای جو یستی ای معاشرے تو کا مثبت تاکہ ہوتی کردار ادا بے کا دوبارہ ای جرائمہ نہیں تو کا مروتی اسی واسطہ ابید کاؤنسلنگ کے دیگے کوئی راہ نہیں سے اگر اسے کاؤنسلنگ پراپر نہ ملی گوڑا نتائج مختلف بت کرن تھی مروچگی کے سٹوری لائن میں سیگمنٹ ہمیں خاص کر کے کاؤنسلنگ کے سر میں توجہ کہ چاہے دین طریقے کاؤنسلنگ یہ دیکھ بھی یا سائیکیٹری سے طریقے کاؤنسلنگ دیکھ بھی کاؤنسلنگ بعض علمی تاکہ میں معاشرے تو کا سدھار بہتی چیکہ جو بھی قانون یا سنت یس ہے یہ معاشرے تو کا بہتری آرگے وسطہ ہی بہن تھی اگر ایک والد ہوتی زاگا جیسی معاف کنتے آبی وتی تکو پانا تنا چاری گڑا ہمارے حساب یہ جیسی معاف کنتی بلے بائدی کہ کاؤنسلنگ بھی تاکہ معاشرہ جو کہ میں سنت وغیرہ اس طرح شانی جو مثبت اثرات آب میں معاشرے تو کا ظاہر بیایا اور اما مردم دوبارہ جرائم میں پیشے تو کا مروتی تاکہ آئیے دیگی مزید نقصان وطارہ اور معاشرے مدہ ادھر زوری گونڈی بریک ہی پدا ہم ساڑی بھائی حالانگو